بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل القرآن هداية للناس ونبراسا يضيء لهم الطريق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأكرم الذي علم القرآن فكان خير معلم، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقد وعد الله سبحانه وتعالى حافظ القرآن بأجر عظيم ومكانة رفيعة في الدنيا والآخرة. واليوم سنحتفل بجهود طلابنا القيمة وسهرهم الليالي الطوال في سبيل حفظ كتاب الله. نسأل الله العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. Assalamu alaikum hörmetlik ustazlar, qadirlik ata-analar, suyumlik o'quvchilar. 2023-2024 yillik 2-chi mavsumlik o'qish bitirish faoliyatiga qadam tashlab qilganlarni qizg'in qarshi olamiz. Bugun 2-chi mavsumda natijaga erishgan o'quvchilarni mukofotlash, ata-analar bilan hamsuhbat bo'lish va bir mavsumlik o'qish ahvolini xulos qilish uchun yig'ildik. Ulug' Allohdan bu faoliyatimizni muvaffaqiyatli holda oxirlashtirishimizni so'raymiz. Faoliyatimizni Qur'oni Karim tilovatidan boshlaymiz. O'quvchimiz Salmon Nur Muhammadni sahnaga da'vat qilamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فمن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم. O'quvchimizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. O'qigan har oyatiga ko'plab ajr ato qilsin. Navbatda madrasamizning mas'uli ustozimiz Mahmud Domullamni so'zga taklif qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Suyumli o'quvchilar, hurmatli ota-onalar, qadrli ustozlar. Bugungi bu so'rinimiz mayda hurmatli so'rinlardan birisi. Biroz isib ketishimiz mumkin. Ammo Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bu İslam dinini bizga miras qoldirishda buningdan issiq bo'lgan o'rinlarda, ya'ni kelimami yo'q, shamaldurg'ichmi yo'q, shunday bir o'rinlarda bu dinni shunday o'rgatgan ekan sahobalarga, shularning cho'nglarga, kichiklarga shu shaklda o'rgatgan ekan. Shunga sabr qilib biroz g'ayrat qilib o'tiramiz. Ko'nglimiz xohlaydi-ki, mana esil o'rinlarimiz bo'lsa, kelimalar muzlatib bo'lsa, rohat farog'atda bo'lsak deb o'ylaymiz. Rabbimiz uni nasib qilar inshaalloh. Ya'ni hozirda bu Rabbimiz jalla va alaning ne'matiga cheksiz hamd sanolar bo'lsin. Hurmatli ota-onalar, endi shu oldimizda o'tirayotgan shu farzandlar biz uchun nihoyat muhim, nihoyat qimmatli. Bu farzandlarning qimmati to'g'risida hadis qudusiyda Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam shunday degan: "Samarata fuadi", ya'ni insonning qalb mevasi. Farzand ota-onaning qalb mevasi deb ifodalagan hamda. Haqiqatan farzandlarimiz qalblarimizning mevasi. Biz bular bek amroq, bek ko'nglimiz xuddi
özümüzden bekrak, ata-anamızdan mı bekrak şu perzentlerimizge bolgan mehr muhabbetimiz nayet güçlük demdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Ebi Hureyre radıyallahu anhu rivayet kılgan bir hadiste şundak deydi. İza mâte ibnu Adem in qata'a ameluh illa min thalath sadakatin cariye ev ilmin yuntefa'u bih ev veledin salihi yed'u leh ravahu Muslim. İnsan ölüp kesse 3 xil iş o insanga savab jihatda davomlilik yetib turdi. Ölüp ketgandan keyin şu insonga yetib turdi. O 3 xil ishning birisi sadaka cariye, yani vakıf. Türkiye'de vakıf degan ifade varken vakıfni koysa yıllar çıkıp kaldı kelamda. İkincisi ilmin muntefa'u bih, menfaatlik ilim. Yani özü okudu, okugan ilimlerini başkalarına öğretti. O yolda fedakarlık gösterdi, ilimini miras kaldırdı ve ilmi sahalarda eser yazdı, izlendi. Mana bu mu ölüp ketgandan keyinki şu ustazga yetib turadigan mushundaq bir savoblik, yaxshilik ish ekan. Üçüncüsü bir farzand ota-onasiga duo qila oladigan holatda tarbiyalandi. Mayli ota-onasi hayotda bo'lsin, mayli o'lib ketgandan keyin bo'lsin, ey Alloh, dadamning, onamning gunohini mag'firat qilsizlar. Ularning maqomini oliy qilsizlar. Ularning bir taqsirotlarini afv qilmaslar deb ota-onasiga duo qilib tura oladigan bir farzandini agar ota-onalar tarbiyalab shu dunyoda varis qilib qoldirib ketadigan bo'lsa, mana bu farzandiningki qilgan duolari, bu qilgan yaxshiliklari ota-onaga yetib turadi deb Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde düşündü. Demek farzand her bir ota-ona uchun nayet kıymetli bir nimet, acayip nimet ve baylık. Farzand orqali ölüp ketgandan keyinki işlerimizge mi ol vasalaymiz hazırdan başlap. Hem de muşu kıymetlik nimetini, muşu farzandlarimizni ya kıymetli qilamiz, ya ki kıymetsiz halette farzand qilib tarbiyalab qolamiz. Hem de bugün günümüzde muşu nimetini doğru terbiyeleş, doğru yetiştiriş için biz bir taraftan gayret gösteririz. Ama doğru yeteklenişke tosalgı bulavatkan ne türlü tosalgılar var. Hazır muşu cemiyetteki türlü bozukçuluklar, bu cemiyetteki muşunda kalaymakançılıklar, bir farzand aslında medresede, yani mekteplerde, cemiyette ota-onalarning ishida tarbiyalanadi deb bu ta'lim tarbiya sohasida tarbiya o'rni 3 ga bo'linadi. Endi bu yerda faqat shu tarbiya o'rnidan madrasa va ota-onalarning o'rni qolib qoldi, endi uyi qolib qoldi. Qolgan ma jamiyat qanday bo'lsa, jamiyatni hammamiz ko'ryapmizki, ma jamiyatda insonni tarbiyalash emas, insonni buzadigan bir jamiyat quryapmiz. Hozir mush bolalarning fikri chechilgan bo'liqi bir 5 minut falan bana dikkat kıldıysa 5 minut dikkat kılamaydı. Devamlı fikir şişirip durdu. Ota-onalarning gidini ba'zida bek anglab ketmaydi qaldık. Şerme haya meseleleri, çoğunlarga hürmet qilish, kichigidin bir tabiiy yetildigan taqvolikning sustlashib qilishi degandek mushundaq bir turli yomon illat, yomon oqibatlar mush farzandlarga aram turdi, singib qoldi. Bir aqlli ota-ona aklı var her qanday bir kişi özünün farzandini en yaxshi odam qilib tarbiyalashni xohlaydi. Diniy nuqtadan o'zi ustoz darajalik, taqvodor, solih bir farzandi bo'lib yetishib chiqishini xohlaydi. Dunyolikdanmi o'zi shu mustamlika ostida qolgan vatanimiz Sharqiy Turkistonni qutuldirarligidek, o'zi qo'mondan mujohid bo'larligidek, shunday bir to'p qo'sharligidek to'pkorlardan bo'lib yetishsa ekan farzandimizda ota-onalar bunu xohlaydi. Shundaqla dunyo va oxiratlik eng oliy, eng ish qo'lidan ish keladigan, noiti bir kishilarni aplashtiradigan shijoatlik va ilmiy saviyasi yuqori adab axloqlik bir farzandlar bo'lsin deb har bir ota-ona buni talab qiladi. Ammo bu talabga mushundaq nurg'unlagan to'salg'ular bor. Endi biz bugungi mushundaq to'salg'ularning ichida turib, biz mushu farzandlarni faqat yetishga tarbiyalab şu tosalgılardan biz bösep çıkıp, biz şunun karşı terbiye yekip, muşunda halette farzandlarını terbiyelep çıkımız davatımız. Hem de bu farzandlarını dünyada fakat bir doğru yol var. İkincisi yok. Bu doğru yol Rabbimiz Celle ve Ala ifade edilen
Es-sıratal mustaqim, yani tek düz yol, doğru yol. İhdina sıratal mustaqim. Ey Allah, bizni sıratal mustaqim yolga hidayet qilib qo'ysizlar. Bizni to'g'ri yo'lga hidayet qilib qo'ysizlar degan, mana mushu to'g'ri yo'l, mushu yo'l shudur, enondan boshqa yo'l to'g'ri emas. Qul innani hadani robbi ila sıratal mustaqim. Deganki Muhammad sallallohu alayhi vasallam, meni Robbim sıratal mustaqim yo'lga hidayet qilib qo'ydi. Ya'ni sıratal mustaqimga bizni bu yerda Alloh shu yo'lga chaqirdi. Biz shu yo'l bilan mansaq va shu yo'l bilan menishimizni bizdan umid qildi. Shu yo'lga mansaq, enondan keyin biz to'g'ri yo'lda mangan bo'lamiz. Farzandlarimizni shu yo'lda mangdira olsak, to'g'ri farzand tarbiyalagan bo'lamiz. Biz agar o'lib ketgandan keyin, ya'ni bizdan keyin qolsa, shu farzandlar mayli million dollar miros qolsin, bu farzandlar Allohga osiylik qiladigan, dinga xiyonat qiladigan, musulmonlarga xiyonat qiladigan, vatan tuprog'iga xiyonat qiladigan, shunday ko'ngilqari bir farzand bo'lib yetishib chiqib qolsa, bizning holimizga voy, xatar ichida qolgan bo'lamiz. Shuningga shu hozirgi vaqtdan boshlab as-siratal mustaqim yo'liga yetaklash uchun faqat yetishib kuchaymiz. Mana bu muhtaram ota-onalar, qarindoshlar va farzandlar mush siratal mustaqimga yetaklanish uchun islom dini ma'lumotlari, ya'ni diniy asos, 6 iman, 5 islom, namoz, tahorat va inondan boshqa Uyg'ur ona tili, ingliz tili degandek maktabdan boshqa darslarni muzokara berish va Qur'oni Karim, turli Qur'oni Karim aloqador ilmlar va islomiy ilmlar qatorliq nurg'unlagan ilmlar mushu Darul Iman Akademiyasi, Yusuf Hasajov rahbar qatorliq mushu ta'lim tarbiya o'rinlarimizda, mayli Zaydun bo'rinlik o'rinlarimizda bo'lsin, mayli Safarko'ylik o'rinlarimizda bo'lsin, bu ilmlar shunday o'gitilib kelyapti. Bu o'gitilib kelayotganligimi Allohning ne'mati bilan bu yil 10 yil bo'lib qoldi. 10 yilning yanında mushu xizmatlar shunday davomlashib kelyapti. Robbimiz jalla va aladan umid qilganimiz, biz bu xizmatni taqamı muvaffaqiyatli bir shaklda qilishimizni Robbimizdan tilaymiz. Tilaymizki, mushu o'ldigan hozir mushu kichik bolalar, mushu farzandlar bir kunlarda hammasi silimizdek va silimizdan cho'ng odam bo'ladi. Balki mushu o'ldiganlarning ichida biz o'ylab bakmagan, tasavvur qilmagan cho'ng ishlarni qiladigan alohida bir shaxsiyatlar chiqib qolishi mumkin. Buni Alloh biladi. Shuning biz mush o'ldigan bizmi men kichigimda o'zimni o'ylasammi, men bir o'qib bir yerda bir ustoz bo'lib qolaman yoki bir yerda gap qilgan odam bo'lib qolaman deb men o'zim bilmaydim buni. Robbimiz jalla va ala ne'matni berdi, balki bizdek emas, bizdan o'nlagan, yuzlagan hissi oliy mushundaq ma'lumotli, mushundaq bir alohida shaxsiyatlar bo'lib qolishi mumkin. Shuning muhtaram ota-onalar, farzandlarning mushundaq o'rinlarga kelganligi, mushu o'rinlarga davomli har birlaridan mushundaq yurak turishqanliklari katta ish. Mushu to'g'risida taqamı g'ayrat ko'rsatsak, taqamı kuch saqlaymiz. Robbimiz jalla va ala hammalardan rozi bo'lsin. Rahmat. Ustozimizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Navbatda o'quvchilarimizdan İbrahim Aminni Qag'iliq diyorida yashab o'tgan Sharq Turkistonliklarning ma'naviy ustozi hisoblanadigan merhum shahid ustoz Abdulhakim Maxtum hojimninki ilm to'g'risida yazgan Arap şiirini ve tercümesini deklamasiya qilib berishni taklif qilamiz. فرائد البيان في نصيحة الإخوان للعلامة الشيخ عبد الحكيم بن العلامة عبد الجليل الجماوي المولود في عام 1926 والمتوفي في عام 1993. بيان المداومة على التعلم وقراءة القرآن وخدمة الأوطان والمحافظة على السن والوفاق، واجهدوا دائما بتحاصيل علمه وقراءة مصحف الفرقان، والزموا السلم والوفاق بكل شعب دوما وخدمة الأوطان. إن على ثمرة وحدة الشعب وفيها توثيق حبل الأمان وافتراق الشعوب منبع النجس وخسار وظلمات وهوان. Durdana Bayan Ustaz Allame Abdülhakim Maxsum Hacim 1926 yılı 12. ayda Gümrü'de doğulup 1993 yılı 6. ayda vefat kılgan. Öz zamanısında Uygurlarının dini ve milli kimlikini saklaştığı topisi hemlige ayandır. Tövendeki şiiri Durdana Bayan'ın bir parçasıdır. Ben onu sizlerge sunuyorum. Daima Kur'an okuş, ilim öğreniş, vatan millet için hizmet kılış ve imak ittifak kılışın bayanı. Kur'an tilavet ve ilim tahsil kılışta devamlı girişimler. Vatanga hizmet kılışını ve bütün halk bilen birlik ve ittifaklıkını her daim için tutunlar.
Hakikaten en yüksek samar Halik birlikte buldu. Birlikte emnilik akıllı çoğultuludu. Halık'ın bölünüşü Halik, zulmet, ziyan ve bulgunuş manbasıdır. O'quvchilarimizdan Alloh razı olsun. Navbatda ta'lim tarbiya markazlarimizning ustozlaridan ustoz doktor Avaz Qarajimni mushu mavsumlik dars ahvoli to'g'risida so'z qilib berishni taklif qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli valilar va suyimli o'quvchilar. Biz Darul Iman Akademisi o'g'illar Qur'on kursi bo'lish suhbatimiz bilan mushu yarim mavsumlik o'quv o'qitishlardan ozroq xabardor qilib o'tmoqchi valilarimizni va o'quvchilarimizni. Biz yarim mavsumimizda 2024 ikkinchi ayning 15-i boshlagan. Bugun 2024 6-cı ayning 12-si bugun oyoqlashtirdik. Mushu ay ichida qisqagina vaqt ichida natijaga kirgan o'quvchilarimiz bor. Tirishib mushu vaqtni chim tutib, vaqtdan yaxshi foydalanib, Allohning kalomi bo'lgan Qur'on Karimga erishmenligini bildigan o'quvchilarimiz bor. Ularni chin qalbimdan men qutlayman. Ularni Alloh taolo xohlasa birozdan keyin mukofotlarini oladi. Bizningki bu Darul Iman Akademisi Zeytunburnu o'g'illar Qur'on kursi tarafimizda 115 o'quvchimiz bor. 3 sinfdan birikkan, 3 sinfdanki eng yuqori seviye, o'rta seviye, tuvan seviye deb ayrıldı. Yuqori seviyani ustoz hozir o'zi Yalova universitetida doktorlik yozish bosqichida Abdulg'ani Qarajim tutdi. Abdulg'ani Qarajimning qo'lida 30 ga yaqin o'quvchimiz bor. Bular maxsus Qur'on Karimni yodlaydigan bolalar. Saviyasi ustun. Eng tuguni masalan bu bolalarningki bir sayfa yuqorisi 5 para, 2 para o'qiydigan bolalar. Mush bolalar qo'lida turdi. Bu bolalardan 3 bolamiz bir hafta burun Turkiyaningki Diyanet ishlarininki urunlashtirgan Qur'on Karim imtihoniga kirdi. Allah xolasa natijalari chiqadi. İnşallah natijalar yaxshi chiqishini umid qilamiz Alloh taolodan. Qarajim o'zi Qur'on Karim sohasida ijozat berishgan va o'zi sohasi tafsir sohasi Allohning kalomini tafsirlaydigan. Bolaga kecha kunduz o'zining bolasidan o'ta chora alet kuylab bolalarning o'qishiga va bolalarning har qanday dardlariga moslashib mangdi. Bir ustoz bo'lishdan boshqa kuyimchan bir ota-onadek muomala qildi bolaga. İkinci seviyedeki sınıfımız Yücetullah Qarajim. O'zi vatanimiz Sharq Turkistonning Qashqar diyoridan Misrda o'qigan. Keyin Misrdan keyin Sabahiddin Zayn universitetini ilahiyat qismini tugagan. Undan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ulashilgan 13 xil qiraatda o'tgan yili ijozatni oldi Kongressimiz bilan. Bu ustozning qo'lida bir 30 ga yaqin o'quvchi bor. Bular hazırlık sınıfı deydi. Hazırlık sınıfı deganimiz masalan 5 qor, 6 qor, 7 qor yodlaydigan bolalar berildi qo'lga. Abdug'ani Qarajimninki sınıfıga urashtirib berdi. O'zi bek kuyimchan, hamma ota-onalar bek xursand. Shundaq ma'lumotlar keldik. Bolalar xitob qilgan chog'da bolalarning ko'nglini uzmaslik uchun siz degan güzel bir ibora bilan xitob qildi. Vallahi şunda kuyundu, vallahi amırak. Vallahi ma'lum sebepler tüpeyden başka küçük ketmek olab kep kalsa, Sapaköy yakı başka yerlerge köngli yerim bulab, ketkisi yok adette, terste mesela acıraydı. Şimdi bir talantık Allah Teala şunda bir katta nimetini atarken ustazımızlardan katardı. Üçüncüsü Hikmetullah Qarajim, yüze Kişkirillan Kur'an-ı Kerim'ni yadılap icazet mi ağan Suriye'nin kat şeyhlerden Şeyh İşan'dı. Suriye'deki meşhur şeyhlerden birisi. Adır nimede şu 13 hikmet Hüccetullah ustazlarına 13 yıl kıraatte şunu alımda şunu okuvatını bir yıla yakında kaldı. Makamat Kur'an-ı Kerim'ni güzel okuşlar yapıdığıma bir yıl oldu. Şunda o sahadımı legirlap gitip vardı. Yüze Cemiyetşünaslık ilimini bitirgen Konya'daki Necmiddin Erbakan Üniversitesi'ndeki Cemiyetşünaslık. Cemiyetşünaslık ilmi pek katlı ilim. Bu ilimden şu okuçularla psikolojisine, okuçularla kandak irtibat, kandak münasebet kuruş diyendek bu gayet yaxşı kesip.
Burada bir 30'a yakın okuyucumuz var. 3'ten burun 3'ten gün bular. Savadını çıkardım bu balların ki tilavet de koyması ve kaide nuraniye. Bek mühim sınıfındı bu. Çünkü bu sınıfta balların savadı kandak çıksa ol oğallık için keyinki sınıflara bu kandak olsa hazırlık kurdu. Ballarımı bu ustazımızdan memnun ve kuşar ve hazır kadar bir balının ki ben ustazım manda kuda degen bir nimelerden anladım. Demek üç sınıf müşunda alette kitip alimizde yerimiz müşo Zeytinburnu birinci kat müş binanın birinci katı işletimiz. Darül İman Akademisi'de müşo azı 10 yıl ulap var. 2024 7. ayda kurulup diken bir gen 2024 6. ayının 12'si turup bana 10 yılga takıda edildi. Demek 10 yılmış muassese müşunda tutturap turup Uyghur prezidentlerine ve onundan başka Müslüman prezidentleri olsa hem Müslüman kabul kılıp madem ki sen Allah'ın kelamını okuyup ki gel içkimiz geçip sana biz kolumuzdan gelgenini üyütümen der bir prezidentin o çekliğe yeri yok kabul kılmayman diye yeri yok bula Müslümanın ki prezidentleri bu din Allah'ın dini biz Allah'tan aldık olanca bu baklara nimisseminin dinini ügünüş için tesisen ügetmeden bir namaz okudak olsun bir süresi ügetsem olmak degen ayet sual suratın toğuğanlığınız için kandığın kesen Müslüman prezident olsam kabul kılmaz. Hiç olmaganda hemmisi yüzüge layık edip çıktı demdi bu yerden. Yaxşı tırışkanlar, ağrılap, hafızlar çıktı da. Normal tırışkanlar hiç olmaganda 5 para, 6 para, 10 para iletmağında. Hiç olmaganda tırışmasam o bir savadı çıkıp Allah'ın kelamını güzel bir şekilde bir para olsun okuyalaydı hem hiç olmaganda namazını olsun tuzuk okuyalaydı. Bu da bir 10 suyru olsun o bir okup çıktı. Demek bu bulunsa bulmayacak bir muassese ihtiyacı var milletin kendine. Şu cihetten bu bir alaydilikten parayım benimde. Çünkü hem adamla kabul kılalaydıgan buluşu bu bir alaydilik hesaplanır. Çünkü ama seni çektirsek sen bulmaydıkken sen bulmaydıkken bu balla bu din oğalaştan mahrum kalır bu nesini Allah'ın aldığı oğanca da biz bu sualdan tutulanmayımız deyimiz. Demek bu 10 yıl jarayonida 123 o'quvchi hafızlık belgisini hep var. Mesela 123 o'quvchi Türkiye'nin Diyanet İşleri'den hafızlık ağırlık belgisini aldı dediğin gap. 48 o'quvchimiz bu 10 yıl jarayonida 30 para Kur'an'ı 3 ustazdan nazaret o'tirib o'qib berish sharifiga nail olib shu 30 parni atdigan saat mesela 8 bo'lsa kechasi 8 ga 6'da o'qib tugatdi deyman. Bu katta ne'matimda har qanday odamga muyassar bo'lmaydi. Demek bu alaylı hizmetlerimiz müştaq orunda kelyapti. Kur'an-ı Kerim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem degende hayrukum men ta'allama Kur'an ve allama. Yani sizlarning en katlılar, en yaxşılar, en Allah tanlagan bendiler Kur'an-ı Kerimni ügünüp ve amel qilgan da'atıdır. Demek sizler farzandlarına müşahit ekilip bu ballar tanlangan ballar, sizlarni tanlangan insanlar. Farzandlarına müşahit Kur'an kursu verip bular Allah'ın kitabını ügütüp de Müşündak tövfik kuşavatçılar, gayret gösterseler Allah emmağınıdan razı olsun. Yanım bir gapta askerlik bitme, şunun gipimini ayaklaştırmam. İnşallah biz 7. ayın bir gün tatilge çıktığımız 7. ayının biri dersimizi başlayımız. Dersimiz Nimide, Kazım Özalıp'ın ilk okulda başlığında böyle berdi bizge devlet. Prezidentlerimiz 2 yarım ay boyunca şu mektepte devam kıldı. Aşağıda devam kıldı. Şu yerde Kemre meydan var, hemen neyse hem Arap seviye mesela ütüldü kıllık bir saat Arap dili ve İslam kıymet araçları toplumda Arap ustazlığı gidip ders ütüldü. Şu ustazlığının katarının aramızda oturdu. Doktor Mahmud Asım, Mısırlık kattı insan ve bize doktorluk şerefine ait olan. Bundan için yazdık dertlerden inşallah her bir sınıfta biz Arap dilinden İslam kıymet karşı her güne ders ütülatmamıdır. İnşallah Allah emmağından razı olsun. Sen gepini uzart öğrettim. Sıkta anlat vergenine rahmet. Növbette tilavet sınıfı okuvuşlarımızdan Arapça neşidi El-Afu Minke İlahi degan neşid huzurunlarda. El-Afu Minke İlahi Ve'z-zenbu minni El-Afu Minke İlahi Ve'z-zenbu minni وَالظَّنُّ فِيكَ جَمِيلٌ وَالظَّنُّ فِيكَ
علما زدني أنت مولاي أنت مولاي ارحمني واعفو عني أنت يا معين أعني علما زدني. Növbette ta'lim tarbiya o'rinlarimizning ustozlaridan doktor Mahmud Asimni so'zga taklif qilamiz. Tarjima qilish uchun ustozimiz Abdul G'ani Qarajim. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، طلابي وزملائي الأفاضل وإخواني أولياء الأمور، أقدم لكم بهذه الكلمة التي يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها فتحا لقلوبكم بإذن الله عز وجل. اللغة العربية كما تعرفون وتعلمون جميعا أن الله تبارك وتعالى شرفها. هي لغة مثل اللغات، هي كانت لغة العرب، ولكن عندما أنزل الله تبارك وتعالى كتابه الكريم هي لغة القرآن، اللغة التي لا يتقبل الله منك صلاتك إلا بها، ولا يتقبل عبادتك إلا باللغة العربية وتلاوتك لكتاب الله عز وجل. Allah subhanahu wa ta'ala hamd etgandan keyin va Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam durud etgandan keyin ustozlarga o'zining salomini yo'lladi. Shuning bilan birga Qur'oni Karimning tilovat arab tilining muhimligi to'g'risida bu Qur'oni Karimning tilovat arab tili boshqa tillarga nisbatan afzal va fazilat ko'rsatildi. Bu tilning fazilat bo'lishining birdan-bir nimasi Qur'oni Karimning mushu til bilan nozil bo'lganligining sababidir. القرآن الكريم يعتبر دليلا للمسلمين، جميع المسلمين في جميع جوانب حياتهم كلها. القرآن هو حياتهم، كما ذكر إخواني جزاهم الله خيرا أن القرآن هو دستور حياتنا. تستقيم حياتنا بالقرآن، ونتدبر ونفهم القرآن باللغة العربية التي أنزله الله تبارك وتعالى بها سبحانه جل وعلا. وتفاصيل هذه اللغة وهذا القرآن نفهمه ونفهم إيحاءاته ونتدبره من خلال فهمنا للغة العربية. لذلك كانت اللغة العربية هي أهم لغة للمسلم في حياته كلها. Qur'oni Karim bo'lsa musulmonning kundalik hayotidagi bir dasturdir va yo'l ko'rsatuvchidir. Shuning uchun bu Qur'oni Karim nozil bo'lgan til arab tili bo'lganligi uchun bu tilni bilmay turib bu Qur'oni Karimning ma'nosini va uning yo'l ko'rsatmalarini bilib olmaydi. Shuning uchun arab tilini o'rganish nihoyat muhim. Onun bu ustaz Atay'dan her dedi gün kelip Arap dilini ders verirdi. Hem bunun ilk 7. ayının birinin tatil 2 ay jarayonida har qanday sınıfda günlük bir saatin Arap dili ders o'rgatishimiz uchun bu Arap dilining muhimligini eskartdi. فهم القرآن وحب اللغة العربية يسهمان في تطوير شخصية المسلم الروحية والعملية كذلك، إذ يعتبر القرآن مصدر إلهام وقوة للبشرية وللكثيرين منا لتحقيق الاتصال العميق بين ما يكون فيه من آيات بينات. هذا هو حياتنا، هذا هو القرآن الكريم، والذي يعطينا كذلك السلام الداخلي كما قرأ ابننا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وننزل من القرآن ما فيه شفاء لما في الصدور. إذا فالقرآن شفاء لصدورنا، القرآن رحمة لنا، لذلك لابد أن نتعلم اللغة العربية حتى نفهم القرآن الكريم. Qur'oni Karimni bilish, tushunish va uni tadabbur qilish bo'lsa insonning ruhiyatini va shaxsiyatini taraqqiy qiladigan bir omildir.
Şunun için bu Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de o taliplerge şifa olur ve rahmet olur, bu da doğru yoldur da alayet esker. ففهم القرآن الكريم وحب اللغة العربية يساعدان في تبليغ كذلك رسالة الإسلام إلى الجميع بطريقة فعالة ودقيقة. ومهما فعلنا من لغات أخرى لا نستطيع أن ندخل إلى المعاني التي نريد أن نوصلها إلى الآخرين إلا من خلال فهمنا لكتاب ربنا عز وجل باللغة العربية التي أنزله الله تبارك وتعالى بها حتى نوصل رسالة الإسلام سهلة ميسورة طيبة إلى العالم كله بإذن الله تبارك وتعالى. Arap dilini yaxşı öğreniş, şu Kur'an-ı Kerim'ini öğrengenlik düşünüp, onun ma'nosini özümüzün hayatına tatbiqlash ve başkalarına yetkazishda, şu Kur'an-ı Kerim'ini yetkazishda birdan bir yol bu Arap dilini yaxşı öğreniş ve düşünüşten ibaret. Arap dilini bilmey turib, boshqa tilda qanchalik o'qib, qanchalik ma'lumot o'qiydim, Arab tilidan ma'lum bo'lgan Qur'on-i Karimning Arab tili bo'yicha bir tushunishni bilmay turib, uning Qur'on-i Karimning inchki ma'nolarini ostiga yetib bog'lay olmaydi. باختصار أيها الإخوة في الله فإن حب اللغة العربية وفهم القرآن الكريم هما عملين مترابطين يسهمان في النمو الشخصي والروحي للفرد وفي تعزيز التواصل الثقافي والديني في المجتمع كله بإذن الله تبارك وتعالى. فالقرآن مفتاحه هو اللغة العربية، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا وإياكم فهم اللغة العربية لنفهم قرآننا وديننا ونوصله إلى الآخرين سهلا ميسورا ناصعا ويكون دستورا للحياة وخلاصا لنا من مشاكلنا كلها. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. Kur'an-ı Kerim'ine düşünüş ve Arap dilini biliş ikisi birbirinden ayrı qarğalı olmaydı. İki muhim amildir. Kur'an-ı Kerim'i düşünməkdə etkənsiz çoxun Arap dilini bilişiniz gerek. Kimiki Kur'an-ı Kerim'ini düşünməkdəydikken Arap dilini yaxşı görüşü ve Arap dilini öyrənişi bu onunki şəxsiyyətin tərəfdə duruşu və ruhiyyətin tərəfdə duruşu və cəmiyyətin düzülüşü də nəhayətli mühim rol sayılır. Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın oxucularımızla Kur'an-ı Kerim'in düşünüşünü ve Arap dilini yaxşı görülən bir qalib ata qılışını və mənbətlik ilim ata qılışını ümid Ustazımız Dokur Mahmud Asım'dan ve Ustazımız Abdülhani Karacık'tan Allah Teala razı olsun. Növbette Arap dili sınıfı okuğucularını Neşidul Erqam isimlik neşidini orunda verişik teklif kılımız. Neşidul Erqam. Allahul Vahidul Rahman ve huvel Halikul Ekber vel İsnani humel ebeven Rabbi bihima kad ersani ve selasetu adedur rakaat lil mağrib fiha merakat vel arba'atu humul hunafa ba'da Rasulillahi diye vel hamsetu salavatul fiha rahatuna hine musalliha. Növbette tilavet sınıfı okuğucularını Türkçe ilahi okup verişik teklif kılımız. Hadi gel Allah. Affet isyanım benim, halim yaman Allah'ım. Affet isyanım benim, halim yaman Allah'ım. Refet nisyanım benim, medet aman Allah'ım. Halim yaman sultanım, refet nisyanım benim, medet aman Allah'ım. Halim yaman sultanım, ümmet et Habibine, gönüller tabibine, ümmet et Habibine.
yaman sultanım, rahmeyle garibine, medet aman Allah'ım, halim yaman sultanım. Növbette tilavet sınıfı okuvchilarini Uyg'urcha şiir deklamasiya qilib berishga taklif qilamiz. Bana bilmeyenliği ödetti, yokalmadan gamlerimni tüketti. Ben okudum betlermini gözetti, okunca gönlüm cahan kizetti. Pek haşamet kasır kaptın kitaptın. Yatkan idim okumastin tolgunup, ötken idi ruhim bitap bulgunup. Turup gettim bu uykudin uygunup, bana emdi yürümekti men mumlunup. Ruhim gacım tesir taptın kitaptın. Növbette derecege kirgan bolalarni mukofotlaymiz. Muhammed Kerem oğlu, Hamza Ahmed, İbrahim Emin, Ömer Mevlan, Muhammed Tahir. Ana kelam. Merhamet. İkinci derece kirgan o'quvchilar Musa Abbas, Muhammed Abdulaziz, Abdulbasit Vatansever, İsmail Yar Muhammed, Muzaffer Kerem, Faruk Muhammed Ali, Abdullah Oğuz, 7 o'quvchi. Her bir o'quvchi o'zlaridan qo'shimcha qilib beringlar deydi maşallah. Abdullah Oğuz kim? Allah. Gökten sallıyor yalan Ben hazırım. Maşallah. İlham ha. İlham ha. Maşallah. Allahu Ekber. Ha, Allahu Ekber. Tamam, maşallah, maşallah. Üçüncü derece kirgan o'quvchilar. 6 o'quvchi İhsan İmam, Esadullah Abdulveli, Abdullah Abdulakim, Abdullah Emin, Fahriddin Muhammed Ali, Muhammed Avaz. Ustozimiz Mahmud Tamam. Esadullah Muhammed Avaz. Maşallah, ma o'quvchilarimiz izlayapti. Maşallah. Növbette Arapça til dersligida derece kirgan o'quvchilarni chaqiramiz. İbrahim Emin ve Muhammed Sadık. Hamda Arap tili el-Mustawa el-Ula birinci seviyede derece kirgan o'quvchilar. Rustam, Muhammed Rustam, Akif Rozi, Malik Yaşar, Abdulqayyim Qashqarlik, Zübeyir Selman. Zübeyir Selman. Abdulqayyim Qashqarlik. Akif. Maşallah. Malik Yaşar.
Ma o'quvchilarimiz arab tili o'qigan, yerdan savodini chiqargan ustozimiz arab tili. Mahmud Asimninki birinchi saviyadagi bolalar. Al-Arabiyatu bayna avladina degan kitobni o'qiganlar. أولادنا يتعلموا الكتاب الأول من سلسلة العربية بين يدي أولادنا وهم ما شاء الله تميزوا فنسأل الله أن يبارك فيهم. جزاكم الله خير. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اديلهم ايس كريم. ما شاء الله. ها أمدي المستوى الثاني إشكينجي درجة كرجان وقوشلا عبد العزيز أهرار همزي ياسين عمر ياسين يوسف صدوق عبد الحليم قشقرلي موسى عباس فخر الدين محمد عبد الأحد وطن سبب. ما شاء الله اللهم يزيد راضي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات والأرض ومن فيهن. لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد بعد الرضا، لك الحمد على كل حال، ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك بحق هذه الأيام المباركة العشر من ذو الحجة أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا ونور أبصارنا وخير حافظ لنا على الصراط المستقيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأصحاب الفضل علينا. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في غزة يا رب العالمين، وانصر إخواننا في تركستان، وفك أسر المأسورين، واحسن خلاص المسجونين، ورد المعتقلين والغائبين والمشردين والمحاصرين والمظلومين والمقهورين إلى ديارهم وبلادهم سالمين غانمين في أقرب وقت وحين يا أرحم الراحمين. اللهم أطب مطعمنا، اللهم اغنينا بحلالك عن حرامك وفضلك عن من سواك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك، ويا مثبت القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا الشهادة، اللهم ارزقنا الشهادة، اللهم أعدنا لها، اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر لكل أصحاب الحقوق علينا. اللهم اغفر لكل من ظلمنا وكل من ظلمنا وكل من اغتبنا وكل من اغتابنا يا أرحم الراحمين. اللهم نقسم عليك يا ربنا أن ترزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وآخر أعمالنا من الدنيا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تجعل خير منازلنا في الدنيا قبورنا. اللهم اجعل خير منازلنا في الدنيا قبورنا، واغفر لنا يا ربنا في أول نزلتنا في القبر، واجعل قبرنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، حفرة من حفر النار، واجعل خير حياة لنا في الدنيا حياة البرزخ يا ربنا.
اللهم اجعل خير حياة لنا في الدنيا حياة البرزخ يا ربنا. اللهم اشممنا رائحة الجنة، اللهم اشممنا رائحة الجنة وارنا مقعدنا من الجنة، اللهم ارنا مقعدنا من الجنة. ربنا عليك توكلنا وبك اهتدينا واليك انبنا واليك المصير. اللهم احفظ هؤلاء الابناء بالقرآن واحفظهم بالصيام واحفظهم بالقيام، ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا مبتلا الا عافيته يا ارحم الراحمين. تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. اللهم اجعل هذا المكان مكان طاعة يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا المكان مكان قرآن ومكان ذكر يا ارحم الراحمين. ولا تخرجنا من هذا المكان جميعا الا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم تقبل من حجاج بيتك يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا اجر صيام هذه الايام المباركة ولا تحرمنا اجر صيام عرفة يا رب العالمين. واعنا على ذلك نحن اجمعين يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وبك اهتدينا واليك انبنا واليك المصير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وجازي كل اخواننا القائمين على هذا العمل خيرا، اخونا محمود واخونا عبد الغني واخونا عوض واخونا حكمة الله واخونا حكمة الله يا ارحم الراحمين. وبارك في اخونا الدكتور محمود عاصم واخونا مصطفى قطب وبارك فيهم اجمعين، واجعل هذا المكان مبارك الى يوم الدين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. وجزاكم الله خيرا وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال.